Dobro jutro iz Emalija. Maimune! You're immortal to Moto. No, bro, it's not Motosana, bro. Safi Sana, Just Safi. Moto Sana. Just a Moto little bit, Sana. bro, a little bit, bro. Dobro jutro, omladino i radni narode. Subota je ujutro, 6 sati. I gledajte ovo. Znači, care moj, idemo voz. Gledajte, tornja gore. Idemo na voz. Jedan smo prošli sat vremena vozi, brat skoro u 6:20 smo imali voz ujutru. Imamo, ja mislim, u 8. Kreće voz. Pazimo se baš dugo. Pa skoro do tog nacionalnog parka. I onda imamo... Znate kako sam se spakovao, gledajte kako sam se spakovao. Kesa zakačena na ruksak, torbica. I ruksak pun, gledaj, care moj ovo. Imamo nekih 7-8 sati do tog nacionalnog parka Amboselija, Mombasa, terminus. Uglavnom ova strana je za Mombasu. I idemo u Masai selo, u nacionalnom parku. To je taj rad. Kao, brate, ovo toplo ovdje izgleda, kao su ljudi dragi, ljepše Mombasa, ovo se ovdje izgleda tako uređeno, čisto. Brate, novo. Iskreno. Zadi i kako je Mind your head, Đaliki čvak čako, idemo pa to, ticketing office. Idemo opet ovo, tako ćemo se snimiti. Željeznička stanica u Mombasi, ljudi moji, prelijep. Novo, sve koji ovdje izgled, klupe, sama stanica, ali imate skener ko na aerodromu. Kako ovo održavaju uredni i lijepi? I što ne može ostalo biti tako? Ne znam, mislim, kod nas stanica ovakvi nisu, ćete iskreno. Gledajte ovo, željeznička fucking stanica. Druži. I tu je ekipa, lagan. Sad će poći prava Afrikanka pred mene, lijevo. Evo je. To je taj rad. I upravo sam vozo vidio za samo 2 dana najljepšu curu u Keniji. I mislim da sam ju uhvatio negdje, ne tam, skroz lijevo s kikicama. Sad ćete to vidjeti, ako uspijem da karat. Ne vidi se. Ispred onog s košuljom na cvjetiće. Ne, pričam na telefon. Evo je. Care moj. Uspio sam ih. To je to. Sami, brat, ja nosim sebe. Lagano. To je čekaj. Tu je Joffrey. Idemo. Tren nam u 8 sati. Broj 3, voz, evo ga stoji. I lagani smo. Gledaj, braći, što vuku i mi. Pravi crnci. Mombasa, terminus. Ljudi moji, prelijepe su stanice, ovo je nenormalno. Tu su Jelena, tu su Mihajlo, eno ga, Petar, Ivan, Filip, lagan ispred. Tu je taj economy class coach 2028. Otišli ljudi 2 godine unaprijed.
došli smo u Emaliju. Nakon 4-5 sati, tu je voz, tu smo svi. I naspavalo sam se u koču i sve. Ali došli smo, sad ide motor, pa nije tuk-tuk nego matatu, pa auto i dolazimo u selo Plomboseliju. Wow! Iskreno svi dočekamo da zapalimo po jednu. Mada lagan sam pričica. I sve su im stanice tako lijepe, sve mi se stanice njihove sviđaju, da to nije normalno. Ljudi, sam pogledajte ono, Jumbo Up. Ima iza nas ova rampa kroz koju smo prošli. Crvena zemlja. I sad čekamo motore. Evo je dolazi motor. Djeca su se obradovala ovdje ko kinder jajeto da se dobili. Mene sad zanima živova vožnja u motorima. Par minuta je, ali smo se svi malo usprpili, ako ćete iskreno. Vidi koliko ti se paslo te smeće. Malo smo se usprpili, ali ovi mi djelaju sigurno. Meni ova žena djelaju sigurno, to je iskreno. Mogla bi s njom. I tako. Ati. Idemo na motore. I onda dalje. Ljudi moji, samo ću vam ovako snimiti. Ja. Znači, trojica su na motoru. Gledaj, brać. Gledaj ovo, gledaj. To je taj rad. Najjača zvanica. Asante Sana. Ali djeca mašu ko da su vidjeli Gospu u Međugorju. Eto. Čovjek mi zaklanja prašinu, ne ide dalje ništa. Ljudi moji, 7. 8. februar, ne znam ni koji je dan. Ljeto, gori zemlja, 1000 je napolje. Šorce, boja se dobila. I am making some vlogs. Braća trojica na motoru. Idemo, pradari. Eto, došli. Nismo se 3 minute vozili. Tu su torbe. Hoćeš ti naprijed ili nazad? Hajde ti naprijed. Ne, hajde. A, ne, hajde, ja ću ti. Thank you. Samo za nas i nikad. Ja, samo za nas. Ali ovdje će Filip, a ja ću... Aha, ima mjesto. Ne može se ovo pomjeriti. Ruci se. Oj, jebem ti život.
Hoću još nazad. Care moj. Gledaj tuk-tuka. Eto babi nazad. Nema mjesta za noge. A eto, ima i nema, opa. Joj, gori sjedište, gori sjedište. A, vrat. Provukao se ovdje nekako. Brate, gledaj. Ovo ćemo. Ovo. Gledaj mi torbe dole ispod sjedišta, jebem ti život. Jesmo svi tu? 1, 2, 3, 4, 5 još. 1, 2 sjedišta. Atakuja kule kesho. Sasa sijui kama utampeleka wewe ama sijui nitaelewana vipi. Watu nitamuuliza. Tu je naš Džofica. Imamo jedan problem. I što kasnimo ovoliko s prijevozom, mislim u videu se to ne vidi. Fazon je što... Čekaj. Taj rad. Safi Sana. Filip nam je bolestan. I čekali smo sat vremena minimalno u kafiću da vidimo šta je, jer on trebao da ostane u ovom Emaliju da spava. A mi da nastavimo sa Džofrijem i sad nijem dalje za Masai Seloam do Seli. Ide on s nama, našli smo prijevoz, ali ostaje on u gradu sljedećim koji je sat vremena odavde, a mi nastavljamo autima dalje do sela i on nam se tek sutra pridružuje. Zaustavlja nas policija. Evo ga policija. Valjda je, ja ne znam jel se policija vidla, ali se valjda vidlo. Eto, i riješili smo nekako i napokon krećemo dalje. Kasnije bez kura zaustavlja nas policija. Samo da vam ovdje brat pokaže sa van Nurine. Znači, ide tu garaži ovdje. To je to. Gledaj nas. Gledaj brata koliki. Ova vozila nisu za njega napravljena nikako. Jedan quick update. Izašli smo iz tuk-tuka. Gledajte s čim se vozimo. Sat i po idemo. Tourist vehicle. Meso je tamo iza mene. Na izlogu, ne daj Bože salmonelu pokupiti ovdje. Gledaj auto, kaže ima Wi-Fi, ima gusci moji. Brate, prejako. Nema Wi-Fi, znam se ima. Pogled, osjetim sve okolo nas, sami smo mi bijelci ovdje, osjetim poglede, evo ovdje me sjeku s pogledom. Evo nas braćo na pijac, tamo nam je Lendara kruzerica, a ovdje kupujemo sad Džofri i osjećam se privilegovano, dao mi je čovjek prednje sjedište do vozača, plus zvao samo mene da izađem s njim da kupujemo ovdje neke stvari, evo nas sad kupujemo mango, ako ono mango, ovo je neka lubenica njihova mala. This is a melon. Tona melon. Orange. This is orange? It's orange. Okay. Orange. Mandarins or something, yeah. Apples like... Apple very expensive. We have this one. Expensive. Bananas. Angalia. Uglavnom, to je taj rad. Angalia, amna boksi mzima maji. Gledaj mrkvi. Mrkva svugdje ista. Jabuke svugdje iste. Banane su im ukusne, havarije. Gledajte ove izgradurnice ovdje, brat. To je taj rad, sad ćemo nakupit će nam sad svega da ima. Evo nas Džofica i ja, lagani šopingić. Ovo ovdje ko zatvor izgleda nešto. Sve stavlja na 0,5 da mogu sve pohvatat kako treba. Fino se vidi. To je taj rad. Za ono isto tikva onda izgleda. Graha ima, nema čega, kupus, krompir, krtoli ubiše. Ali jabuke volipašne maletne. Evo. I sad će ona nama. Evo i cuke, gledaj cuke.
idu u života. Sad će ona nama nakupiti to da imamo voća tamo u selu. Kamaru svega pomalo, rekao sam da uzimamo što mi nemamo kod nas. Znači da probamo. Obavezno mango, hajdnik, banana i još je on nešto udrobio. Tako da, evo ga i traktor ide. Koje vidite vojci? Gledaj braće. Jazi. Samo da vam pokažem gdje se kmetovi voze, a gdje baba ide u prednjem. Gledajte Land Cruisera koliki je. Care. Ide baba sa šefom u Land Cruiser na prednje mjesto. He's a fresh from the farm. I ja šta. Evo i svi su nazad. Da, sa šefom naprijed. Idemo lagano, laga. Laga, ja sam laganini. Meni dođe muka kad sam nazad, pa moram naprijed. Jel da? Uvijek. Ljudi, ali mi se ovaj Land Cruiser sviđa, on je normalno, ovo je baš safari. Toyota. Kad nas samo Corolla i oni Avensis lijepo. Evo lopta, djeca se igraju, šutaju, igraju lopte. Mama. Ne brin, pa ovo je sve za vlogove kod mene. Ja mu samo mogu proslijediti. Evo, Čiko stoji na kutu, neće da se makne. Gledaj kombija, gledaj gore napoja. Pepsi, Fanta, Šokata, kosa u zrak. Proći ne možemo. Elhamdulillah. Nema šta, špica jaka, boba žvaka špica jaka. Jeo, što mirše drvo. Ljudi imaju šel, lagano. Ljudi, ispred nas, Kilimanjaro. Idemo odavde, vrh ne vidi se u oblacima. Vidi se samo određenim danima, određenim mjesecima. Mislim da ćemo ga mi vidjeti sela jer neće biti oblačno. Ja imam osjećaj da će kiša kakvi su oblaci. Biti tamo, ali ne bi trebalo biti. Uglavnom prolazili smo sa tatom kroz savane, vidjeli smo zebre, slonove, oni su vidjeli divlje i mačke, nisam ja nažalost. Ljudi imaju šelove, fucking šelove. Uglavnom Kilimanjaro, približavamo se Kilimanjaro kad idemo u to selo. Ali odatle još će nam trebati kad budemo išli njemu. Baš dobro, jer je on u Tanzaniji. Uglavnom ogromna planina. I to je ta rad, ali Toyota ga šiba lagano. I imaju čudne ležeće, to vam moram reći. Jako ugodna temperatura, puno bolje nego u Mombasi. Uopšte se ne znojim, mislim znojim se, ali ne toliko u Mombasi što je bilo. To je to, da vidite ležeći kakav imaju neki izrazbareno na cesti, ljudi od ovog odlaze amortizeri. Ali ispred nas je fucking Kilimanjaro. Ovdje smo zvanično, mislim malo prije koji kilometar zvanično ušli u Amboseli. I odmah vidim akacije, to uglavnom to drvo akacije i baobab, to sam samo jedno čekao da vidim. Evo recimo to stvar, tipična. Za sad ovdje izgleda najnormalnije sve, hajmo reći ulaze neki selence, imaju kućice, ima svega nečega. Dok ne krene prava savana, ko što nam je bilo tamo putu. Sama tutu. No, Mazeo. Gledaj majmun. Da, ima ih još. Banana. Banana. You want them to come? Yeah, give them a banana and Wait, they will wait. come. But don't. Braca, lagani majmuni na cesti. Gledaj. Gledaj sad kako ćemo izvat. Look at that little baby. See the baby. Rusha chini. You leave it. Lagani majmuni na cesti, sa svim banane bacali.
Ali neće da dođe. Gdje si bre, ljubavi? Gledajmo, prdara jesu. Vidi kakav je. A nije ti to tupo jebote. Dođi vam. Alo, majmune. Dođi vamo. Dođi vamo. Si gladan? Devil. Daj, muda. Neće da dođeš. Znači ja, kurac. Ljudi, znači kiša nije ovdje padala, ne znam ni ja koliko, i mi dođemo da donesemo kiši. Oh, so I'm cool at eating them so that I'm safe. Lagani. Ali ideam poseli života. Ljudi, žirafica, ali ne može mi kukus. Žirafice, ljubavi mala, kaka si slatka. Al Joffrey, brat koji zove sve ovako, znači brat zove sve životinje na isti način. Joffrey, you are calling every animal like the same thing. Brat, i dođemo nakon suši mi donesemo fucking kišu ovdje je. Gledaj oblaka kako je, gledaj akacije, gledaj drveta, Kilimanjara, ajmo babura. Evo kiš. Nice, ali nema veze. Eno još žirafa. Left. Three of them. I think three of them. Yeah. Can even get out, then take a photo close. You can go out. Servus, žirafe. Wait. Ooh, this is super. Bro, I will just fell off outside. Treba da izaći. Care moj, treba da izaći. Kako brat nam ispoštuje sve što god vidimo, stane, vidite, slikaj. Ura. Evo nas ko pravi turisti. Vidi medova. Ovo mi je trebalo. Gledaj kako gledaju, pa znam su šta rade ove bude. Joj kad se zaleti pa u kengura zaskoči. Mi vas volimo. Kako to znači kao? Evo žirafica. Vidi kako je stala kuda. Nešto radi. Gledaj vrate kako je stoji. Vidi. Kolika je ova desna, care moje. I Kilimanjaro. Tu nam je šef, tu nam je auto. Najjači Land Cruiser. Dolazimo tu. Najveća pečurka. Najjači. Ali kako stoje ko kipovi, usrali se. Doduše, mogli bi im se imaju usrat, tako ne krenu ovamo. Ode, brate, tamo. Amboseli. I pada kiša, nice. Nemo. Bruno Fernandes. Yeah, captain himself. 2-0 for Manchester. Himself. Znači, Joffrey navija za Manchester. Bruno Fernandes. Gledaj, brate, što je sretan za Manchester. Sapisana Manchester. Ali brat gleda utakmice van sve, ček se nagleda od toga, dajemo sad onaj Premier Lige. Da gleda. A žirafa čeka na ishod Manchestera i... Ko igra? Tottenham? Servus, žirafice! Pa ti stavit Kilimanjara iza njih. Ajme, pupice. Lagana kiša usred Afrike u Amboseliju. Laganu smo kišu dozvali nakon koliko mjeseci. A ja mora to nas usrati. Vidi kako se blizu. Ljubavi. Šta je? Slatka, Bože. Vidi kako, a sve stanu žirafe gledaju ko kipo. Tako slatku. Ej.
Safi! Babe ga deru po prašinčini, gledaj ovo iza sad. Gledaj šta ga čadi. Ali sad još manje jer idemo sporije. Znači zatvaraj benčaj, gledaj ovo. Na koliko je sad bilo prašine iza nas. Sve gledaj ovo. My cousin. Ne vidim, znači lijevo ne vidim ništa. To je to. Opa, Opel Astra. Ne, to je... Ljudi moji. Ljudi nisam mlada. What you told when we break and that's happened. You need to teach us some song. Nice. Kako se pjesak diže ovako. Ali ljudi moji, znate koliko se diže nenormalno spram gume. Gledajte kako. Reli. Brate, ovo je Dakar, evo, reli. Ulal! You're a fast learner. Oh la la, monsieur. That's all. Now. Šta je? Fiš. Pa djeca neće biti. Ušao, malo prašne usta. Ali idemo. Idemo sad na... Joj, šta izlazi iz auta. Pa nisam ni znao. I didn't see that it's in the car. So when I looked, everything is floating in the air. Bro, I'm occupied with the recording and I didn't see that Dustin is in the car. Oh. But we have the best driver here. My phone is full of the dust. I'm going to show you where you're going to stay. Then after that you can actually wash yourself, drink water and chill. Yes. Ljudi, došli smo u Masai selo, upo savane, upo ničeg. Tu su dječica, tu su dočeci, sunce, nema šta. Mambo! Opa. Ajmo! Thank you, boss! Isfura nas, boss. Me i tebi. Oa. My cousin. My cousin. Nice to meet you. Mambo. Charity. Mambo vipi? Halo. Mambo. To su te ljudi naše buduće kuće za 2 dana. To je to. Gledaj, mambo. A gdje ćemo zanoćit večeras? Zlo mi dođe, ali dobro je to, sve tu dure. Evo odmah muha u uši leti. Nema veze, sunset je super. A lepo je. Gdje pa lijepo je ono kad 2 dana ostaješ. Hajde ostani mjesec da te čujem. Ali oni su srećni. Pa gdje ste kozice? Ovo nisu, ovo... Halo. Eno kako se, vidi kako se nose. Znači ne može. Anđela žuta kuća, Anđela. Moja je kuća, na kraju se... dala si mi ide. Vidi ga. Vidi čuke. Dala si mi ideju za novu pjesmu. Alien. Mambo. Halo. Mambo. Hej. Došli smo. Amboseli. Idemo sad malo pa ćemo nastaviti dalje.